ke second inter-school sports meet arhajar arpulai Bala Pyniaid Daka seng samlash nang Jakrem hakaba ke Jakrem Presbyterian Secondary School kala long kala adu hakani ke lempong yelekai hakaba uba Renington Lingdok Tongkhar MLE ke Mawkyrwat constituency ulalong ukong san ban wan Pynhap Pyrda no yakani ke second inter-school sports meet hashnong Jakrem Southwest Khas Hills district hakani ke second inter-school sports meet kiladan haduk khatra teli ki school kibawan yashim benta kibadan hapo jang kashnang Jakrem kabaki yo ban sedang naduk ke arpau tereng bat penkut no menta ke arpoi tereng uyayong arhajar arpulai hakani ke inter school sports meet kiladan shibun kijat jingya lekai paper nak benta ki khna school bakala long chisha ka ba isong kun lingba daka jingwan yashim benta renti leki khna school hakabana kaliang ka seng samlash nang Jakrem kala yo ru ban ais ngobha de ki trophy bat ki medal ya ki nong jump bat ru ya ki bayo ya ka kerdan ka ba ar bat balai dan ai mensem yang kena jong pilih bertanya pun apa susu nah ada yang bertanya besar depan itu yang tadi kena 3 menit